akkam jirtu waan dhiyoo kana na mudate ani ኑጋኮስ አቤራ ኡጋን ሂንቀለት ይመለ ሂንጨቱ ለተወና ብለው ሲያቀርቡ ትክክለኛ ተናገሩት ምን ተወና አንድ ነገር ሲሰራ የተሰራውን ስራ ልክ አስመስለህ የምትገልጸው ነው እንጂ ሆኖ በተግባር እንዲ ተደርጋለሁ እንዲ ተጨጭቃለሁ ይያሉ ብልትን እያሳዩ ጭንቅላትን እየዳሰሱ የተከፍሉ የተፈልጦ የተባለ አይደለም እኔ ሙሉ ጤነኛ ነኝ ዊዛው ከልቤው ውጭ ሙሉ ነገር ጤነኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ባለሙያ የሆነ አካል ማየት ይችላል ይሄ ነገር ትክክለኛ ነገር አይደለም እውነታው ምንድነው ለትወና ብለው ወስደው ነው ይሄን ነገር ያሰሩ ስለዚህ ሙሉ ነገሩ ትወና ነው የተሰራው እንጂ ሙሉ እናት አባት አለኝ ወንድም አለኝ አክስት አጎት አለኝ የተሰዎች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የሚኖሩት እኔ ደግሞ ባለ ትዳር ነኝ የልጅ እናት ነኝ አግብቼ ተደረ ተኩዬ የወለድኩት ልጅ ነው እንጂ በገታ ምክንያት ተሩ በራሜቃ ክስት ድራማ ኑረቱ ጀቱ ጋራ ቢንስ እንጀራም ጊዜ ሁንደ ድራማ ኑረቱ ጀተማ ኑ አዲዱ መከናነማ ፎላ ደጀቹ ሚሜት ያዳዱ ጋራ ብቻ አመሰዱ ጋምቤ ዳፊን ገመዲናስን ካሌሰ ስቶ ጀታባ ሆሪ ሲንጪሳ ነው ጀርኩን ሚሚያ ባማናንሲ መዋን ነጀሩ ዳገፈነ ደቢና ከዛ ተማረች ከ12ኛ ክፍል ጥሩ ውጤት አመጣ ወደ ዩኒቨርሲቲ ወደ ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ተላከች ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ትንሽ ከኛ ከጎጃም ተነስቶ ሀሮማያ ዩኒቨርሲቲ ለመድረስ ትንሽ ራቅ ስለሚል ሐዋሳ እንድትማር አረጉ ዘመዶቿ ሐዋሳ ዘመድ እህትም ስላለቻት ርቀቱም ስለሚያስቸግር ሐዋሳ ሄደችና ትምህርቷን መማር ጀመረች አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ሐዋሳ ነበር መኖር ያኔ ማለት ነው እኔ ነኝ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የማታ እንድትማር ቅዳሜና እሑድ ማለት ነው ቅዳሜና እሑድ እንድትማር አድርጌ በ2013 የአካውንቲንግ ተማሪ ነበረች ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ቢሆን የሄደችው ከመጋባታቸው በፊት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበረች ከተጋቡ በኋላ ወለዱ ልጁ ይደግና ልጅ ማሳደግም ስራ ነው ከዚያ በኋላ ትማራለች በሚል ልጅ ያሳደገች እሷ ቤት እንደምትሉ ነው የምናውቀው እሱም ባንክ ነው የሚሰራው ያው በጧት ወጥቶ ማታ ነው የሚገባው ይሄ ነገር እንግዲህ እሱ ስራ ከወጣ በኋላ እየወጣችሁ ምን ሰዓት ታርገው መቼ ይፈጠር የምናውቀው ነገር የለም እኛም እንደ ህዝብ ሰማ ነው 2010 አባመናንሲሳ ከስጀ ደረካ አባመናንሲሱ ኮጂን ኩን አከን ነው ጀተማጅሩ ህምቤኩ ጅቹላ ቤኩን ገሩ ኢትጋፈተሙ ማራ ነመናምቢሱ ወንቲ ኒምቤክ ነንጅሩ ወንቲ ኩን ገሩ ኢትያደሜ ጎደሜ ጀሪ ገሩ ኢትጋፈተሙ ማጀላ ባውዳ ፈከስ ጀዳጅሩ ነሚቺን ራይዲ ዳን ፉረቴ ሞ ኢቢኤስን ብራ ኢሲጌስ ሞ ማልጄ ደኒሜሚ አርቲስቷ አፈርለና እንዴት ነህ ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ህዝቡን እኮ ያነጋገርሽ እኮ ነው ግማሹ አንቺን ይደግፋል ግማሹ ይሄ ነገር ውሸት ነው ይላል ማራም አው ሙሉ አካል እያለኝ ያደራ እንደው ልመና ሶጣ ያሳዝንም ዳጌሳኒ ካላ ሙሉ አካል እያለኝ ልመና ሶጣ ያሳዝንም ጀራጅር ኢቱን ቃመጉቱ ቀቦ ጊዜን ከዳዳ ፈከሲቲ መተረበው ነመነ ዘንሲሱ ጀራጅር ወጂን ሲኩን ብሪጋሪ ከፈለሜ ዳፈከስቶ ጀቴ ሲንገ ወንተ ከነሞ አከከንተው ጎዴሞ ኒቲቲ ተቆቱ ጀር ኒቲቲን ሱን ኤኙን ጀዳምቲ አዛማ ሐመር ጀዳምቲ ኢሲንም ሞማልጀት ምንድነው ቢልቢሉ ማወሊና ሳጁ ስልክሽን አጥፊ እኔ ልደብቅሽ አላልኩሽም ወደ ደብረ ብርሃን ልላክሽ ምንም ነገር አያስፈልግሽም ያለሽበት ገንዘብ አላክልኝ ተልኮለህ ገንዘብ ብዙ ብር አይደለም 5000 ብር ሰው አመጥቶ እንዲያቀብላት ከዛ በኋላ 5000 ብር ሰው አመጥቶ አቀብሏታል ወይ ለምን አዋሳ ይኸውልሽ መጓጓዣ ነው ሌላ አይደለም እኮ እንድትደበቅ ነው አይደለም እኛ እኮ እንድትደበቅ ነው ነግሬያታለሁ አዋሳ አያወጣሽም ወደ ደብረ ብርሃን ላስወጣሽ እዛ የሚጠብቁ ሰዎች ይኖራሉ አርፈሽ እንድትቀመጪ ያስፈልግሻል ህይወትሽ የሚተርፈው ከተደበቅሽ ነው ብያታለሁ ሲኒካ ከሲን ሐዋሳ ኬሰ ጅራቱ ቤክቱ ሐዋሳ ኬሰ ቲገቲ ቀበሙ ደንዴሱ ጀናን ሐዋሳ ኬሰ ባቴ ገረ ናኖ አማራ ኬሰ ሀገልቱ ገረ ደብረ ብርሃኒን ሀዴምቱ ደብረ ብርሃንት ሙ ነምኒ ሲጋ አቺ ሲፎረታ በሪንኩም ንሸን ከነሜ የሮ ከነ ኬሰቲቱ ሲኒን ዴቢን ገጋም ጎዳምቲ አማራ ብላችሁ አትናገሩ ሌባ ብቻ ስለ አማራ ሰው መሞትም አትናገሩ ውሸታም ነህ ልጋጋም ዲያስፖራ እግጨንም ነው ፈሳሙል እንደ ቁራ ወጥተስ ምን አማራ እንትና አንድኑን አራቱ ክፍለ ሀገራት ቆሻሻ አንተ ድንጋይ ራስ
በኦርቶዶክስ የተደበቅሽ አማራ፣ በሙስሊምነት የተደበቅሽ አማራ ሃይማኖትሽ አያድንሽ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሌቦች ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች አዲስ አበባ ላይ ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ኦሮምኛ ተዘመረ አሉ። ሊሴ ሲዘምር ያላመመው ኦሮምኛ ሲዘምር የሚያመው ኢትዮጵያዊ ምን ኢትዮጵያ ይባላል? አሁን እኔ ባህር ዳርም ቢዘመር በሻሻም ቢዘመር ትግረኛ አማርኛ ችግር የለብኝም። እኔ አማርኛ በመናገር ትግረኛ በመናገር ተጠቃሚ እንጂ ተጎጂ አይደለሁም። ግን በዛ ደረጃ ጥላቻ ጥሩ አይደለም። ኦሮሚያን ለአዲስ አበባ ውሃ ላመጣህም ብለን እየጨውንበት ቆሻሻ ሲደፋበት እያየን እየተቀበልን ኦሮምኛ ስንሰማ እንደዛ የሚጎረብጠን ከሆነ እንዴት በጋራ መኖር ይቻላል? መቻቻል ማለት እኮ እሱ ነው። ጀርጂ ቢንሳ ሀዲ ከናኑራቀም አባቷ በልጅነቷ እንደተሰደደ ስትናገር ይሰማል። እናቷ በልጅነቷ እንደሞተች ስትናገር ይደመጣል። እህቶቿ፣ ወንድሞቿ፣ በአጠቃላይ ቤተሰቦቿ በሙሉ ጤንነት ላይና ምንም አይነት እርዳታ ማስፈልጋቸው እንደሆነ ቤታቸው ሙሉ እንደሆነ ስትናገር ይደመጣል። በቪዲዮ የምትታይ ልጅ ናት። ሐዋሳና አካባቢው ላይ ያላቸው ሰዎች የቤት አከራይ ስትናገር ሰምታችኋል። አረ እኔ እኮ ጭራሽ በኢቢኤስ አይቻት ዞር ስል እኮ የታጠበው ልብሷ ሁሉ እኮ ገመድ ላይ ያለ ምን ጉድ ነው ምናምን ብላ ሁሉ ስትናገር ነበር። ቤት በኩል ወጣ ነው ኢንተርቪው የሰጠችው። እንዴት የታጠበ ልብሷ እዚህ ገመድ ላይ ነበር እንዴት ትላለች? ሐዋሳና አካባቢ ላይ ያለች ሴትዮ ሰዎች እቺ የቤት አከራይ ማን እንደሆነች ጠይቋት፣ ቀርባችሁ ጠይቋትና ትነግሩኛላችሁ። መቼስ ሰው በቪዲዮ በዚህ ደረጃ እየታየ ቤተሰብ እያለው ከዋሻ ይገርመኛል። የቤት አከራይ ባልየው በነገራችን ላይ የት ባንክ ነው የሚሰራው? ቡና ባንክ ነው የሚሰራው። ሐዋሳ ውስጥ ቡና ባንክ ነው የሚሰራው። ጥሩ ተከፋይ እንደሆነ ነው የሚናገረው። አረ የተጋባ ነው በ2014 ነው። እንዲህ አይነት ጉዳት ደርሶባት ከሆነ ታዲያ የታለ ጠባሳው? የታለ እንትኑ? እሷም ትናገራለች። የትኛውም ሐኪም ጋር ወስዳችሁ አሳዩኝ። የትኛውም ዶክተሮች ካላችሁ የትኛውም ሐኪም ቤት ወስዳችሁ አሳዩኝ። እኔ ከልብ ህመም ውጪ ምንም አይነት ህመም የለብኝም ትላለች። ድራማ ነው ብላ ቁጭ Yoosoo bajjetan illee qaama koo doktora barbaadan baraana geessaatii nama rammarsiisaa jira turteesse. Waa tokko balaan akkasiin irra hin geenye jira. Akka kanaatti garuutu miidiyaan EBS uummata waa tokko tun sodaatiin akka kanaatti ibsuunsa jibbiinsa inni nurraa qabu laala. Miidiyaan kun garuu irra deebiidhaan banamee uummatatti tamsaasa jalqabnaan dhugaa rabbi wanti nu wal dhiisu hin jiru. Mucaa kana beektu jedhina nama naa Iyyoob kan jedhamu fiilmii akka inni hojjetu beektu. እሺ የምለውን ቃል አብራኝ እየተከተልክ በል ከተሰሙ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ማሻአላህ አላህ ምስጋና ይገባው። ከዚህ በኋላ ሙስሊሙና ገሩ ወንቲ ኩን ዱጋዳስ ጀደሞ ጋፊ ጉዳዳ ወንቲ ኩን ዱጋ ሚቲ ኢዮብ ሚቲ ወንተ ከነ ሀሴ ኢዮብ ሚቲ ከን ሸሃዳ ቀብ እኒ ገሩ ሙስሊመቴ ዋን ነከስቲሶ ቡፎ ወላለ ሚሚ ማልቱ ስንጭንቀ ነምኒ ቶኮ አማኔ ዲሲ ማልቱ ስንጭንቅ ረቢ ፊ ኮንቲኒ ደበሉ ቶኮ እንጅሩ ዋተኮ ይሄን ርሱ ዋተኮ ረቢ ፊ እንደበሉ ረክኒ ኬኛ ማይኒ ቤክቱ ነምኒ ከሚኑ ረቢን ብረቲ ወልቂጣ ተውሳ ወላለ ይጅሩ አቲ አማንቲ እስላማ ቀበቲ ሻሩክ ፊልሚ አዱኛራ ነምቺ ሆጀቱ ሱን ዱፌስ ለመናቱ ቀበቲ ረቢን ብረቲ ስለመኑ ወልቂጤ ካና ካንቱኑ ወላ ኑ ብረቲ ገሩ ሻሩኪ ዳፊነሽ ቀበጥና ማል ጀን ገሩ ረቢን ብረት ጀር ለማኑ ወልቂጤ ዱጋን ጅሩ ከነ ጀደኒ ቪዲዮ አንዱ ዓለም ገዲሰኒ ጅሩ ቪዲዮን አንዱ ዓለም ኩኒሙ ማይን ኤርጋ ማለፍ ኬሳ ቀብ ጅርቱ ዋን ዲዮ ከና ና ሙዳቴ አንዱ ኑካኮስ አቤራ ሎሊ አከመከቱሬ ፊ ዋን ጅሩ ምስኒቲ ዋን ሚዲያ ረት ደም ኩን ዱጋስ ሚቲ ያገ ሚዲያ ጉዳት ይገየ ወን ሳናሳን ዱጋም ከናፊ ዱጋ ጅሩ ምስኒቲ ማ ዱጋናን አቤለ እንጅራ wanna kana garuu beeku qabdu waan ta'eef isinitti hima. Iddoon sun iddoo hojii kooti. Iddoo hojii koo qananiisaa guyyaa sana hojii qabaa. Ani hojiidhaafan deemee caalaan bashannanuuf dhufe. Sa'aatiin darbee jennaan jarri ibsaa ibsitee jara wajjin olitti wal lolee jechuudha. Achi booddee jarri qabdeetuma ijoolleen Oromoos jirti gaardota keessa baastee jirti gara alaa meeshaa. Viidiyoo kanarratti inni waa'ee biraa haasaa jira malee waa'ee qananiif waa'ee kan isaa miti.
namni garuu akkamitti viidiyoo ammaati jedhee kana na erguu danda'a. Viidiyoo ammaati kun amma gadhiifame jedhamee na ergame kun. Viidiyoon kun kan ammaa miti. Namni wallaalaan jiini akkasaan jiru ba. Jiini akkasaan jiru. Nama maallaqa hin qabne arjaan akkasaan jiru uuman jiru ba. Callaa si gaafata. Awoo na dabare siin jira. Qarshii dhibba kan ni taafi maali qarshii dhibba namaa kan nuuga. Hayi dhibba san dhabdeetii ni kadhata. Tujjaara horii qabu dhibba san gaafadhume. Wallaahi dhibba siifin kannu ishiriin sii kanna malee. Yoo dhibba sii kanne ati xiqqoo isa biratti wayii qabdaa'u. Yoo dhibba lama oo anchi yoona nagaraan leessisaa. Khamsaa sii goonaan wal beeyta. Kuma goonaan gosa. Yalla nagaafadhuwa. Ayyooniin tujjaaran taane takka takkatti hin beeka tujjaara. Nama maallaqa dhugaan qabuuf hin qabnees hin beeku. Ka qabu kun akka aalimaati. Akka aalimaati. Namni maallaqa dhugaan qabu akka aalimaati. Qaani miliyoona lama Nasruunuu miliyoona lama ni qaba rarshaa mali. Naniisa yaaduu ni qabu. Jaarressa miliyoona tokko lama Afrikaa qabaatanii akkas taatan hunda qabaa nagadhiisaa jettan utuu dhaabbattan isinii wayyu. Dhaabbadhaa beekamaa isinii jenneenu waraqaa dhiquu qabna. Maal jedhamayyuu yaaltamaara haabtaam dahaan ifaxxaroo ይመስሏል jedhama miti. Waan akkasii keessa jirra kaanu amma. Raachiko tiridantii keenya tiridantii saba guddaa qimamii tokkicha Oromoo baga nuuf dhalatte darbii nuuf jiraadhu bara qofii nuuf jiraadhu. Waaqayyo kana olitti ayyaana isaa siifaa baay'isu umurii si dheeressu. Diinota keerratti kana caala aboo guraadhu garmaamu tola darbii nuuf jiraadhu. Hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa. Tokkicha qixxee dhibbaa nuuf jiraadhu. Garmaamu tola. Raachuun waggaa 20 meeqaffaa isaa kabaje jedheen 29ffaa isaa maallaan jedhee. Wama akkasii keessa bakka lakkoofsa isaa sirraan fadheera kabajee ture. Gammachuu raachuudhaaf koomentii irratti ibsuu hin dandeessu. Aangoon keessan. Obbo Mubaarii Musammaa maal naadhaaman meellalla. Maayettan iida kanatti fuuchuu qabda dubartii bareedduu tokko siif argeera. Gabbarri 500 siif ta'a naa deebisi. Hin ta'u abadan hin ta'u. Isaan fida Mubaarii 500 isaan fida. Utumaan qabaadhe 500 biyya wayii diigame jennaan biyya wayii ijaaraa jira moo? Oromiyaa diigamtee Oromiyaa ijaaraa hin jedhamu maali? Maaju namni utuma namni naqeedha jedhu akkam gaccootaa jiru la hawla wala beekaani jedhu gaccootti deebi'ee jiru. Po. 500 ko dhalaa 50 fuusisuu danda'a naannoo keenyatti. Oromoo hin ta'u 500 dhalaa 50 fuuse waan ta'eef tola fayyisii kan namaati yoo barbaade wallaahi. Maal fuunuu fi keenya dhumaa irraa kufaa irraa. Inni itti dhukaasuudhaan nus immoo itti darbachuudhaan nus immoo akka isaa dhukaayamanii dhiiga keenya malee bishaan wayii laga abbayii wayii sitti fakkaatee deeru. Warri maarii jabeessitan dhiifadha. Warri maarii jabeessitan dhiifadha bakka dhiifadha. Kanaaf bakka namni waan hin taane keessa kan galaa deemu. Maariin kootu bicuusii gadi bu'e jechuudha. Maariin tu bicuusii jedhee sila namni si sodaatu fuudha kana. Dargaggeessi sodaataa jiras. Maayini rakkinni keessan kun? Dargaggeessi umurii kana irratti birrii isin gaafattan kana eessaa fida? Dhugaa rabbiin isin hin jedha. Ammoo obboleessi kee qaba? Hin qabu. So ammoo obboleessi keetti kana yeroo hin jiru jechuudha. Kanaafuu jennaan bakka adaba keessan eeggadha. Daabboo nyaachuun nu malu giddiidha malee shiroo ajajachuu wayya widdiidha malee silaa maal gochuu jira riyyoota kan koo bara tundumattuu fide jireenya rakkoo. Maal wayyaree asisuukoo. Ka shiroo silaa gatiin ol ba'ee. Maal wayyaree asisuukoo. Kanattan daabboo ciruutti ka'ee. Maal wayyaree asisuukoo. Daabboo nyaadhaa malee hundumtuu. Maal wayyaree asisuukoo. Maayini daabbochi silumaan saamma kamiin gaa qoyi. Chaayinaa keessatti meeshaan attuu qabu hojjetamee achuma Chaayinaa keessaa attuu 360 qabe
akkas dhufee gara biyya keenya Naajeeriyaa dhufee hattuu 30 qabe. Ollaa biyya keenyaa dhufee Sudaanitti hattuu 709 qabe. Itoophiyaa dhufee garuu meeshaan hattuu qabu sun hattuu Itoophiyaan hatame. Hannaan akka duuba saafnu nan abdadha. Akkasumallee Itoophiyaa keessatti waan gara bakkeetti fe'amu duraan Ay kisaara. Maal inni jaan? Safuu dhabbaa? Diidhuma kana nu asmaatanyaadha jechuudha. Chaayinaatti hattuu meeqa qabe? Hattuu 100 meeqa qabe? Dhufee asitti Naayijeeriyaatti hattuu 100 meeqa qabe? Dhufee asitti Suudaan keessatti hattuu 100 meeqa qabe? Itoophiyaatti dhufee innumti. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ማሻአላህ ከዚህ በኋላ ሙስሊም ሆነሃል። በጣም ይሻላል። አሁን ያልከው ቃል የሸሃዳ ቃል ወይም የምስክር ቃል ይባላል። ትርጉሙ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ማለት እነሆ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ ማለት ሲሆን ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ማለት ደግሞ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛና ነብይ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ሆነሃል። አንድ ሰው እስልምናን ሲቀበል ጊዜ ያለፈ ኃጢአቱ ሁሉ እንደሚማርለት አላህ ቃል ገብቷል። ልክ እንዲሁ ደግሞ ሻወር ትወስዳለህ። ሻወር ለሶላት ዝግጁ ትሆን ዘንድ እዛም አንድ ነብይኛ ለሆነው ለአምላክ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መስገድን ትጀምራለህ ማለት ነው። ቀልዲያ ከሲዲሳ ጀናነስ እንትጫላ ጅረምቲ ማይን ቆይ ረኪኒ ከሰን ቀልዲያ ከሲዲሳ በቃ ነመራችሁ ፊሞስን ቆይ ረኪኒ ከሰን ማይን ani mana kiraa kana keessatti nagatee deeme ijoollee anaaf hin godhanne akka mushurraa haaraa ta'e ni beekta osoo inni waa takka ta'anii jechaa fideeni kafalaa mana naan bitne waa takka naan goone ijoollee hin godhanne osoo faannoon qabdee achitti ajjeeste eenyuun mana kiraa naa kafalaa sin jedhe. Ay mana kiraa ofiitiif si asabsiise. Dua saamiti kan si asabsiise mana kiraa ofii. Salaama atirraa bee maatiidhaan naa kafalaan jedhuun diddee jaalatte itti seente ijaarsa kiyya jette jaalatte itti seente maal barbaaddee kana caalaa maal akkasii goonuu barbaaddee jaarsuma kee gaafadhu jedhanii ofirraa achitti na haare osoo inni du'anii chaan fidee kafalaa sin jedhe kana yaaddu ati kan na nyaachisu kan na jiraachisu wanti hunduu isaa. Akka bahee hojii hojjedhullee hin barbaadu. Akka mana keessa taa'uu barbaada. Maali? Xiqqoollee yaaddu. Inni haa ta'u sin jeera mana haa ta'u. Ta'uun haa ta'u. Garuu immoo akkamitti akka fageessitee yaaddu. Silaa baadiyyaa keessa joortaati. Osoo baadiyyaa keessa joortu illee mana qabda. Ani mana kiraa kana keessatti akkanatti agarrarama kinoo. Way Sumayyaa. Ta'inji. De Oromiffaan itti naasaa Amaariffaan itti naasaa HIM fidaa Ingiliffa HIM fidaa Ingiliffa dandeechi taasai ani loqoda isaanii afaan Gondar HIM fida anchi እንደዚህ አታርጊ ተያበ HIM fidaa afaan jechuutti hin danda'aaf hadhas ta'e boorus ta'e immoo saayidoon kiyya waa takka haa ta'u Bahar Daar dhufeera Bahar Daarii Gondaritti dhufee waa takka na jalaa taanaan abadan laal mataa keerra goree ani ayyuun hoon si dhiise ani ayyuu miti sin dhiisu kanaan dura jechuudha uummanni Oromoos ta'e uummanni kan keellee Sumayyaatti hin dubbatinii kabajitoo taa'ii naan jechaa turan kabajitoo taa'ii ittiin dubbatin. Mucaan kun baay'ee nama azzansiisti bakka mana kiraayii waan kaffaltu hin qabdu walitti buusnee fi kaffallaa fi mana kiraayii jechuudha. Maal goona akkasitti bakkeetti hafuun qabdu mucaan kun. ኢድ ሙባረክ አለይና ወአለይኩም ግባ ኧረ አልገባም ላንተ ይሄው በእጁስ አመሰግናለሁ ልጅህ መሐመድን ጥራለኝማ ለምን ፈለከው የኢድ ብር ልሰጠው ነበረ መሐመድ ኖ ቤቢ እንኳን አደረሰ እንካየው 200 ብር እሺ የኢድ ብር ነው
200 ብር ነው። በቃ እኔም ያንተን ልጅ አህመድን ሳገኘው ሰጠዋለሁ። ኧረ እኔ እጠራልህ የለ እንዴ? አህመድ ና፣ ሙስጠፋ፣ አሊ፣ ሃናን ኑ ኤድ ተቀበሉ፣ ኤድ ብር ተቀበሉ። ኑ ስጣቸው። what እሻና ሞኙና ሞፈተ ዲና ቢቱ ኖርማሊፉ በገረቢን ኢዳን ሲንጌ አሚን ጀራካ ገሩ አሪን keessanu jechuudha viidiyoo bicuu si waraabdanii argitu viidiyoo daqiiqaa tokko waraabdanii argitu hariin keessanu maaliin argitu teelegiraamiidhaan silkii kanarratti na argitu hariin keessanu viidiyoo daqiiqaa tokko hojjetanii argitu achumaan viidiyoo sanarratti reakshinii goonaa idii oltanii halkan shawwaal tokko viidiyoo sana na erguu qabdu achumaan shawwaal tokko faarratti ani immoo reakshinii irratti goonaa eenyutu aqwaamii isaa bareedaa eenyutu uffata gaariidhaan dabarsee wajjin fataa jennaa isin garuu viidiyoo sana na erguu akka hin daganne maaliifuu baay'ee akkan sin jaaladhu garuu beektu miti beektu baay'een isin jaaladha namni hariin keessanuu viidiyoo sana akka erguu daganne goodbye.